Hej, hej. Hej, čudne staze do uspeha. 15 do 6. U Pirotu smo i idemo na Highlander, Stara planina. Bus iz Pirota nas vozi gdje? Babin Zub. Babin Zub, nadamo se da nije pokvaren i da neće trebati stomatoloških zahvata. Vidimo se gore. Sto kilometara Stare planine. Jel možemo mi to? Mislim da je to jedna za nas rekreativna šetnja, jer smo mi stare džombe. Hoćemo li uspjeti? Pratite u epizodi Senke nad Balkanom. Senke na Balkanu. Nakon toplog dola idemo gore. Aha, valja se nešto. Dobro, uglavnom puno znoja. Slabo jebo. Ja kao jedan čovjek koji nisam se jučer rodio i krenuo na ovo, mogu reći bilo napad. 27 km, 17 km, konstantne uzbrdice, 15 kg na leđima, malo pljusko i malo oblačno, ponekad i sunce. Mislim da je iznad prosječno, kako se zove, iznad dobro spremljenog čovjeka. Nije zeka peka. Ček, šta ti je to? Podložak za spavanje? Podložak za spavanje, jebi ga. I najveću profesionalcima se dogodi. Znači dvoje dugih, dvoje kratkih, ali sam zato ja ponio robe za pola družine ovdje. A podložak je original. Ma jo, pa to tek počinje, gledajućnik. Daj gledaj kad sam ga imao, te mogu vata, da pive, soka, imao jabuku, jugo se mene skuhati, srati mene cijelu noć, imao kruo.
6 slojeve onda sabijate. Evo, stigli smo u Dojkince, vrlo naporan dan. Htjeli smo lijepe viditke, htjeli smo malo letiti s dronom, htjeli smo guštati u prirodi, no međutim, Stara planina imala druge planove za nas. Pojest ćemo nešto, osvježit se u nadi da će sutra biti bolji dan. Evo, svanuo je lijep dan, put nas tjera gore u brda i onda prema dalje, ne znam ja di. Ono što je bilo znakovito jučer je bio tulum, svirale su se pjesme, gitara, ljudi su se podnapili i danas su mamurni, tako da vjerojatno ćemo ih viđati manje na putu. Prvi put sam ovdje, Stara planina, lijepo je, divljina. Vidjeli smo medveđe dreke, vukove dreke, vučije dreke, vidjeli smo koje kakvih divljih stvari. I da, ovakve šume zaista gusto. Nadam se da će tako i ostati, da će Srbija sačuvati ove prirodne resurse, jer ovo je neprocjenjivo, stvarno, ovakva priroda, ovakve šumetine, ovo je krasota i ja već mogu vidjeti da u Hrvatskoj takvih stvari nestaje. Ovakve guste šume u Hrvatskoj postaju rijetkost, a ovdje jedna cijela planina je ovakva, pa čak i okolne planine koje smo prolazili su takve, tako da Srbijo, čuvaj svoju prirodu, molim te.
napuštamo selo Gostuša, ili ti kameno selo koje je napravljeno skroz iz kamena. I penjemo se preko planine, preko brda idemo do jezera gdje je sljedeća kontrolna točka. Noć je protekla dobro, imali smo, neki seljanin je vidio nas je i odlučio nas je počastiti svojim glazbenim ukusom na razglas, tako da je puštao vrlo zanimljivu srpsku folk, novokomponovanu glazbu do kasno u noć, što nije bilo nimalo zabavno. No međutim, čepići za uši su riješili barem dio te kakofonije. Retro! Izgubio sam Valentina. Retro mi se izgubio. I ne znam di je. Nadam se da je na pravom putu jer on nema GPS trag. Ima samo papirnate mape. Niš, idem dići drona da ga nađem s dronom kad ga već ne vidim ovak. Ti si ti jeba. Kako sam već zabrio da te medved pojeo. Pa ja sam se isto derao ko konj. Ništa, stari, ti si ono bio. Onda sam mislio pičku sada fon. Potom sam vidio markaciju, neko jebeno. I onda sam izašao. Niš, ja ste išao stražit sa dronom. Ozbiljno? Zato sam ga digao. Pa sad usput snijam. Koja fora u pičku, mat. Onak, čim sam ga digao, vidim te, rekao je jeba. Da sam prije digao, prije bi ti došao. Izgubljena ovčica je promijenio taktiku za hodanje i sada ima Posljednja moda. Posljednja moda. nek smo se mi našli, ipak sam bio ispred njega i tako, malo mi je zaostao u razvoju, hajkerskom razvoju. Što ti hrinite, joj? Si zapeo? Znam da ću se sad sjebat. Nećeš, ajde, samo imaš tu granu ispred sebe. Bravo. To je poznato, ali imaju skandinavski, znači norveške, švedske, kako nas starije gaće, brate. Oni imaju, ne znam, Bergen neke cipele. I nisi čuo ono da se ne prodaju. To su, na primjer, jakne s koje možeš izađeš u grad, toliko lepo. Ne, mi ćemo da odemo samo u Pirot, ali vratiti. Ali vratit ćemo se sutra u Tems. Tako da. Eto, na druženje. Hvala, vidimo se. Srećan put. Hvala. Ćao, čao! Ćao. Ćao, pa vi se vidimo, šta? Vraćamo se zajedno. Vidimo se. S čim to jede? Oči sam bez svog pribora jer su mi
ljudi koji ne spremni dođe na trke, šta rade po kampu? Kradu jebi ga. Žlice, vilice, noževe. I ja sam ostao na škarama, jebi ga, kuješ. Ali funkcionira, ne? Laže, sve je izgubio, sve. Gaće je izgubio, kapu, baf, moju žlicu, izgubio je glavu na ramenima, sve je frajer izgubio, sve. Naspavali smo se, iako tako ne izgledam. I sada idemo dalje prema Temskoj, zadnji dan Highlandera, Srbija, Stara planina. Upadamo u ciljnu ravninu, Highlander, Stara planina, zadnji kilometri. 5 dana smo upoznavali planinu, Staru planinu u Srbiji i jako nam se svidjela. Bilo je ovo super iskustvo. Retro je pao u blato, nije mu do ničega. Evo ga ljudi! Evo ga, gotovo je! Gotovo je! Dosta mi je super! Ispala ti vrećica. Evo, ja moram za njim skupljati smeće. I tak, to je tak s retrom. Dosta više super! Ovacije, ovacije u ciljnoj ravnini. I napred kalenderi, pesma se ori, bodrivo cijeli stadion. Tisuće kalendera, sad za vas kuca, jer Stara planina je heroj, ale, ale. Dobro došli. Gotovo. Je. Sunce koje nam je stiglo, Bog živim, hvala majstore na svemu. I evo ga, kraj Highlandera. Tu dole se još fešta malo. Manje više su svi završili ili nisu, ne znam. Bio je ovo kraj, a možda i početak jednog novog prijateljstva i druženja. Da, u svakom slučaju sad idemo na bus, Pirot, idemo jest, odmorit, popit, a onda pravac Makedonija. Vidimo se.